Police for and I'm galam saying sense ya CCM no kasa police for abot abusuan for me din man so blogger na we ho sama asi wo man so CCM no kasa say a police for and I'm galam saying sense ya CCM no kasa police for abot family member o to akunu ya genen confidence inside ya e da no ada na e ba omoba abonte so e na no galam saying sense ya e na abonte so assembly man wa wo ho edem CCM no kasa so mo man so abo te ka so ma assembly member so so ma assembly man enso afiri mu ya enya agoro kra e wo abo te ka so mesle hu video we a share fama honorable Frank Amoakohene e ya Asante regional minister say de ekoso Ghana na de eni enyan especially man so de ekoso man so sesi eni enyan we ka ho a within a month to hwe nipa a epira e na wa positive no e ba se ya yen ka hwe o yen ka hwe ye mo ma so tun bia e no so mu kutimamfo se say that positive ne so mo mpo Ghana ye ho ban ana se temamfo ho ban ana se so mo nkunye basa CCM no kasa yo CCM no kasa go bia hwere ne de hye o ya ban mu nipa assembly man ya boni tu akuno e da no ada e bontel so assembly man no so dam CCM no kasa ya yenyi no tu hu video ya share former honorable Frank Amoakohene said ye koso man so no enye aban panifo mo fam ho magim His Excellency can say His Excellency John Dramani Mahama for ho beji asem yi mu bi na asem we de eye kese eye eni ya nya wo man so se de mo me hu se man so enka Ghana ho bi ma mo me hu se man so enka Ghana ho bi ma obi aba no abaye de ope na okọ obi aba no abaye den no abaye de ope na okọ sa ne ye aban mu nipa sa ne ye mu di tumi na hye mo nsa na ma mo ye de mo pe so hu esanse obi ani de obe kan bia ma obi nti mu di tumi na hye mo nsa na mo ye de mo pe sesi ye waku obi de hye o obi de hye de ono hye abusuan no do didi ma abusuan bi di no na waku no ye o na makunu no na makunu no aw awre eye yewura IGP eye yewura tete yewunu one Ghana Police Service say offensive conduct enti na mu gina so a mo de ache abronye de a ene na yewura IGP mon kona mon samre bi because say saadi we a obeka say we corrupt no enu nti na mo akwache abronye de a ene yewura IGP mon kona mon samre bi enu ena mu adidi mu ane achichia NDC eyewura Don Dramani Mahama mamu ye ode abayi achichia obi ka na ase mu social media yakwachi no we ye se yakwachi no ye wo Ghana ha ene na anu ya by election eye chief azoka esesem kokoto minority leader ewo hono mu a enkobe me ye by election wo dukuru na police for jina ho live on what radio ni TV show among for TikTok nya na live yentimi kwa invite no enya no nwa se na anu yewura John Dramani Mahama ni DJ Efoko hia obusa se omo eye blogging no omo so ye journalist ana yewura John Dramani Mahama sa asemu ye o kan no na ese nka o direct to Kevin Taylor on the betima you ano abra na wo benefit no ono sabe na nese nka obusa nsa asem ene de obeka che se sa ansem na ese wo omo eye blogging e ma force publication e wo social media no ese oye bibi fa ho yewura John Dramani ma untimi nya hwe because what benefit wo attendidiem it what benefit ya enya afa na abaye ohun se de won benefit ye ohun se nanado oyade pa because nanado tibi containi ensemfu a ene nkwasiasem a NDC for kafa na ban ho a na enya nokre ni nyina o containi e kan ya se alupreku afa nanado kwahwe nku no nanado wantimi wanti obia oja obia se leave them, let them speak their mind. Abanya eye corrupt emu nipa ya kromfo no omo mpese obi beka o masem enti no omo de saa achichachichi ehu atonkrofo so abanya eye corrupt na yewura John Dramani Mahama ni NDC mu ye disgrace to Ghana democracy because of some ya corrupt na mu ya kromfo enti no mo mpese obi a ebe criticize mo aban no enu enti na mo de saa ehu ene achichachichi no etonkrofo so ne eno ane se na amene
entokwa sisirem ye pa police fo ye pa soja fo mo makopata ntokwa no entokwa ama Ghana ni ene Ghana fo matu akotira Cote d'Ivoire dane refugees o kwa ati ho ayemu nhyew o mampani te se wo eti ho untimi nka ho hwe statement kwa mu nyishu bi radio TV so obi anka ho asem ena motete wo ena obi ahwe ena Ghana fo ma atutu akotena obi man so akoda ne refugees wo adwemponi wo Yewura John Dramani Mahama tirimnti no wo se wo namoa na wo him so obaka so obe 120 years esu na nado anyiri kyan obam esu se na nado asa branche adwemponi wo Yewura John Dramani Mahama tirimnti no na ke no ane se na amene avide wo pe bibia yafa ensem amanfo ka wo social media ho tamwa na wo benefit tua Kevin Taylor utua Kevin Taylor ka emani di na nado atem no eno de na wo hu so be bibia fa ho edi asem na omo ayi amanfo anka wo Ghana anfa na nado aban mo aso ja obi aso obi ankyere na adwene obi a democracy na obi ankyere na adwene e ba ne se na ade oba ya wa start achiche enam so wo ye corrupt wa ban no emu nipa nya ye corrupt akromfo nti no o di ehun tonkrofo so Yewura Mahama se ye no wo mfie miensa edi ye ni no afi na abati wasumgumbe eti ne aboa ho ene aboa ho papa na afi na abati wasum ensem because atembidi wa benefit wo ho eti nena mo bachiche nkrofo na ai remo acha wo ye hwan IGP na ankasa nkwa wo ye hwan a ese obi kana asem a wokoche no IGP wo ye hwan obi kana asem a ese ye koche no wo ye corrupt oka odika because niema wo ye nyina ache se wo ye corrupt krono na NDC fo dia elu bi na aye na mse maka musa IGP wani mo nyama wanya wo police adwuma mu mfe ubema NDC fo nkwalawi amu wanim ebegu ase ama wo adwuma waye be se mfie aduana ni nyina ebeba 0 mi do bibia ase oba so anu ahya ma anu aso nya bi ati. Yeah, I mean, you know before. I'm saying you were honorable Kenya Japan ama yedwumadi. I see him find X. Na me de me X wo gina me nchen ye honorable Kenya Japan wo gina me nchen de. De me sa ko baby fufuro ko we me X. X no ono ane wo honorable Kenya Japan. Because someone o kafa MPP ho ene Yewura Dr. Mahmoud Bawumia ho. Ye beto about 2024 abano. Eno na di awie ba bi yedri edi ensan ko twa ho ko gina ba bi enko kan tie se ye ko fane X meanwhile so X ne ye wan kasa edi ye ensan ko fane na we ade a X ne ye wan kasa edi ye ensan ko fane X na we on ti ase se Dr. Mahmoud Bawumia ese aka na epe eno no on ti ase but o policia Dr. Mahmoud Bawumia do se aka ne na epe no across 50+1 ono ne na sama wo kam enti wo so die na wo ka eno de wontimi nka ho policies a wo de ba betu dwa no ono bu Kenya Japan wontimi nka ho mu bia ntimi mfa ne policy ma but asema Dr. Mahmoud Bawumia be ka no eno eye mo hawo eno ye mo hawo ye ba betu aba 2024 e die nsem na wanka e die wanu mu nsem na NDC fo egina so de be ye campaign. Oya abejo se oya grassroots. Oya grassroots no obi a wontimi mfa party ni mu nsem ensie na bo wode babonten ebe kam obi ati bi no. O ka tell se oya grassroots. O so ria o se wani edin. Wani edin na muska na onkofo ye na ye probi na ni edin. Amamu onya ni edin na dibu amamu. Amamu onya ni edin. Amamu e adwene. How you plan ahead. Be 10 years, the opposite of your mind, and that's your mind, it's your mind you do. And then you need any more move. It will be position, your cash will be a near dear, and MPP, you see a yearly charmer, Kachama, we see MPP charmer, ye see a bucket, ye power, it may pachama, mufa charmer, and mammy. And no, yes, oh, yenny a thing, you will see you get your party, the quam ye him, or budget charmer, sinning also at the party number power. And no less than Kawaye. Chama mofa chama mami
na me fa party no emma power eno ne so wani e din wo de party na nye amamu nye ene din o me ka kire wo amamu nye ne din no wani e dia na ko wani nye din se Yewura Nana Akufo-Addo wani e dia wani nye din chen no enso wo tena ho ekeka nsem egu Yewura Dr. Mamudu Bawumia ho fi abra ye beto about 2024 enye wana aka se MPs ububu MPs bia edi honorable Henry Kote how akumsi mu nyina so be make sure so be lose your seat ampa ukutwetwe ska keka nsem mo lose your seat ne amene MPs bebre o mo lose your seat ade ya o mo am support o enti ene o be mu o mo lose your seat Kwame Epla no na betina TV so say wona wo frɛ no say MPP for the scab ne constituency ho anyewa Kwame Epla na e ka wo no anu asem say wo no boka ni Japan wona afrɛ no eti obi a wo ntimi fa party nsem NCA party bia emu won sebu enso omu de sie enso wo di the papa bonten me de be say X eyewa mo ye say agenda na mo set say mo target 2032 it is a Dr. Mamudu Bawumia to abama na mo be make sure say mo mani be di president of Ghana na Yewura tiasi Nyankopon tiasi MPP mu ye de mo ye ni nyina ye kwa hem se utimi time wo bia no wanya bayi udi obi ho asem so tirim se afi na da na obayi eno bi na ye mo no fa policy ba ba tudwa na ye ntie eno de da bi Dr. Mamudu Bawumia de obe attack no Dr. Mamudu Bawumia se ono aka ne na epe o policy ye de fa wo de bra eno so aye boachi bidin da bia na Dr. Mamudu Bawumia na musi de konso ade na moji ono ade na woji Dr. Mamudu Bawumia odoka fa o policy betudwa yam ko ti amete se na MPP omo me fa me forms no omo sa so omo sa me 4 billion o ko fa forms sa ayiri nya no omo fa betudwa se o be file a obeji 4 billion e na onya we on se party ni mu mra kwa on fa nya dwuma party ni mu mra on fa nya dwuma o be ka che se MPP for na ama enko for contract a woji bi ma we no emu sika se na ade bere party no contract sika se na onya o emu sika se na ade bere party no oji bi ma ye contract emu sika se na onya ye se na ade bere party no eti medino ke kasa hansem no me se omo target 2032 e ya dum boni e wo mu tirim e no mo de yesa na yema no na menua wa wo ye delegate no ye wadwe se o koto wa ba ma Dr. Mamudu Bawumia no mo konkomo so mo wo mo so adum boni o ma fa wo party no ho no na nyame ya aduma 2028 MPP beba power inshallah me do bibia so wo ba so no ahia ma anua so TV me da masi bibiri